Kagame na kariya agatsiko ke k'abatutsi b'intagondwa bategeka u Rwanda ubu ngubu tumaze kubamenya. Uko iminsi igenda itambuka niko tugenda turushaho kubamenya. Sinzi niba umuntu yabita aba specialiste muri genocide, ariko gukora genocide birababangukira cyane. Batera u Rwanda imyaka 30 irashize, bari bafite intego eshatu. Intego ya mbere yari iyo gufata ubutegetsi kandi bakabugumana ku ngufu. Intego ya mbere gufata ubutegetsi kandi bakabugumana ku ngufu. Intego ya kabiri yari yo gutsemba abahutu ku bwinshi bagasigara ari minorite, uhereye kubize n'abifite, kandi ntihazagire umuhutu wongera kubyutsa umutwe. Intego ya gatatu yihishe muri ya ntego ya kabiri. Kugira ngo babashe gutsemba abahutu, bagombaga kubanza kubasiga umwanda, kubaha izina ririho umwanda ry'abagenocidere. Bagombaga gukora ku buryo abahutu bakora genocide bari kuyikorera abandi, bari kuyikorera abatutsi. Ariko se byari gushoboka gute ko ari abantu babanaga neza ku misozi basangira bakina ububyara? Ntibyari gushoboka. Niyo mpamvu FPR imyaka itari mike mbere yuko genocide y'abatutsi itangira, yohereje muri societe nyarwanda yose abakada n'abatekinisien bo gushyushya imitwe. Tekinike yo gushyushya imitwe ni tekinike abanyamerika bakunda gukoresha cyane iyo bashaka guhirika ubutegetsi mu gihugu runaka. FPR nayo yarabikoresheje gushyushya imitwe. Imitwe yarashyushye mu bahutu no mu batutsi. Ariko ibyo ntibihagije kugira ngo genocide ibe. Bagombaga kurema umutwe w'ingabo w'abicanyi uzabafasha kwica abatutsi. Interahamwe. Interahamwe ni umushinga wa FPR, ni umushinga w'abacurabwenge ba FPR bagabiye, baremeye MRD Habyarimana. Nabo barabyemeranya busa, simbatera amabuye. Bari abantu iyo bakwitumye gukoraho propagande kugira ngo uzabave mu nzara, ntabwo byoroshye. Utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Ibyo byose Interahamwe ni umushinga wa FPR, ni umushinga w'abacurabwenge ba FPR. Ibyo ariko nabyo ntabwo byari bihagije. Imitwe irashyushye, umutwe w'abicanyi urahari, hasigaye imbarutso. Imbarutso nayo yarabonetse, murayizi. Genocide irabaye. Abahutu babagize ruvumwa, ni propagande, ni umushinga wateguwe. Babagize ruvumwa, babagize abagenocideri, batanze iteka ko n'umuhutu uzavuka mu myaka iri imbere nawe azaba umugenocideri. Ni umushinga bize. Barabakurikirana hirya no hino mu bihugu hirya no hino, barabafunga, barabafungisha. Ariko rero muri iyi minsi batangiye kubona ko ubutegetsi bwabo buriho bubacika. Burabonyura mu myanya y'intoki, barabibona, umuntu wese arabibona. Niyo mpamvu batangiye kugaruka kuri wa mushinga wa genocide. Barashaka kongera gukora genocide kubera ko bazi ko genocide ariyo ibahesha ubutegetsi kandi ariyo ituma baguma ku butegetsi. Niyo mpamvu muri iyi minsi mwabonye Kagame n'undi bita Robert Mugabe Babizimana batangiye ya propagande yo gushyushya imitwe. Scenario ni imwe, modus operandi ni imwe: gushyushya imitwe, gukora umutwe w'abicanyi no gushaka imbarutso. Ibyo ba Kagame, Babizimana, ba Robert Mugabe bavuga ni ugushyushya imitwe
mu magambo. Umutwe w'abicanyi uri hirya no hino uraca imitwe abacikacumu, nayo ni propagande yo gushyushya imitwe. Ariya magambo bavuga ba Kagame ba Robert bavuga, uretse ko ubona babikorana ubuswa, urabona ko ari théâtre bakora, ariko rero ni propagande, ni technique yo gushyushya imitwe. Ubu ngubu hari haze gushaka imbarutso, kuko imitwe y'abicanye irahari mu gihugu hose, irahari. Ikibagora kandi batazashobora ni ukubona abahutu bakorera jenoside. Nubwo bavuga ngo abahutu barashaka bakora jenoside, ntibabona abahutu bakora jenoside, kuko abahutu benshi mu Rwanda baba mu bwoba buri munsi. Abandi babogeje ubwonko barayobotse, abandi inzara yabishe nta mbaraga bafite, barahuhwa n'imiyaga. Ntabwo bafite kubona abahutu bakora jenoside, niyo mpamvu bashaka kuyikorera ubwabo, bazayikorera ubwabo. Baro barashaka imbarutso, uretse ko birabagora kubera ko bafatiwe mu cyuho. Nabo barabibona ko bafatiwe mu cyuho, ariko rero tuzi ko bari abantu batagira isoni. Ufite kubona ejo cyangwa ejo bundi, ufite kubona ba Kagame, ba Mugabe, ba Damascene, ufite kubona biroshye mu baturage bakabica ku bwinshi, abahutu n'abatutsi, barangiza bakavuza induru ngo jenoside yatangiye, abaturage bakoze jenoside, ni mu dutabare, kandi twananiwe kuyihagarika byatunaniye. Mwibuke ya magambo ya Robert, bafite kubikora bakavuza induru ati amahanga ni mu dutabare. Ni bande batabara? Biden yatabara, Macron yatabara, ariko ntabwo baba baje gutabara abanyarwanda cyangwa abatutsi cyangwa abahutu. Baba baje gutabara inyungu zabo, kuko zirahari. Muri 1994 ntibatabaye kubera ko nta nyungu zari zihari, ariko ubu ngubu zirahari. Batabara niyo bafata Kagame bakamuboha, bakamujyanira he nka Charles Taylor, nkuko numvise bamwe babirota, babikora. Ariko Karinga nubwo yanyeganyega ntabwo yahirima. Mwibagirwe ko Kagame n'agatsiko ke ntabwo bapfa gukora jenoside, iteka babikora bashaka gufata ubutegetsi no kubugumaho ubuziraherezo. Gusa icyo batamenye kandi badashaka no kumenya nuko ibihe biha ibindi. Kagame caught red-handed. Kagame and his extremist group of Tutsis have just been caught red-handed in the preparation of a genocide. These people, we now know them well. We now know that they are the ones who prepared and carried out the 2 genocides in Rwanda. Now we know it. They had 3 objectives. The first and main objective from which the other 2 flow was to take power and keep it forever. The second objective, to take power and keep it as long as possible, it was necessary to exterminate the Hutus, starting with the rich and the intellectuals, to make them a minority and prevent them from raising their heads again. Third objective, the genocide of the Tutsi must take place, to make the genocide of the Hutu possible. To be able to exterminate the Hutus, it was first necessary to give them a dirty name, criminal, of Genocidaires. All this to be able to eliminate them without attracting any pity and to pursue them throughout the world. It was necessary to incite and push them to exterminate the Tutsis. These Kagame technical infiltrators, sent into all spheres of Rwandan society well before the Tutsi genocide, it was to stir up tempers.
they managed to infiltrate the Interahamwe, and they helped them start the genocide. The Tutsi genocide was first of all to serve as a bridge to arrive at the Hutu genocide. It was so until now. Only these days, Kagame and his group realize that their power is slipping away from them, and they are resorting to genocide again to save their regime. These hateful words of this extremist Bob Mugabe and President Kagame, frankly, I have trouble calling a president an individual who dares to say such things, want to lie to the whole world that the Hutus are preparing a genocide against the Tutsi survivors. But no one is fooled. We can clearly see that it is theatre that they are playing. I wonder how they are not ashamed of themselves. But these days, in the preparation of this genocide, Kagame and his group encounter many obstacles. First, with the current means of communication, they were caught red-handed. Second obstacle, they cannot find Hutu that they can push to genocide. Many Hutu live in permanent fear of being killed at any time by security agents. For others, their brains have been washed and work totally for Kagame. Others are physically weakened, thin and sickly, with chronic hunger intentionally caused by the regime. In short, no Hutu in Rwanda can kill a Tutsi for ethnic reasons. It is not possible. That is why Kagame and his regime do the dirt job themselves. It is even possible that tomorrow they could organize mass massacres of both Hutu and Tutsi to finally cry genocide, genocide. Then he will call on foreign powers to come and help him stop the genocide. Then the Americans will have to activate their law on genocide, which would force them to intervene. In 1994, they did not intervene because they had no interest in doing so. But this time, it's different. They have interests in this region. In any case, it's not Biden or Macron who would refuse to intervene. Even if they tie up Kagame like Charles Taylor to bring him to justice, a large part of his power will survive. Kagame and his regime commit genocides not only out of hatred, but it is first and foremost to come to power or to keep it forever.